Ja sam Monika i danas ću vam u Backstage-u predstaviti nove proizvode koje možete ekskluzivno pronaći samo na Bipa policama. Radi se o Gloria proizvodima prirodne kozmetike koji se mogu pohvaliti sa 100% prirodnom recepturom. Osim sa skincare linijom, mogu se pohvaliti i sa linijom za njegu kose, ali ja ću vam danas pričati samo o liniji skincarea koju sam osobno isprobala. Prvo ću vam pričati o svom osobnom favoritu dnevne kreme. Ovo je hijaluronska krema koja u sebi sadrži naravno hijaluronsku kiselinu. Preporuča se za suhu do mješovitu kožu i ja ju ne bi savjetovala samo zreloj koži što najčešće hijaluron preporučuju. Ja bi ju savjetovala bilo kome koji ima tendenciju stvaranja bora. Osim hijaluronske kiseline, ova krema u sebi sadrži i vitamin E, ulje smilja, ulje noćurka koji je odličan za dehidriranu i suhu kožu. Sljedeća krema je ova dnevna krema čiji je glavni sastojak smilje i hladno prešano ulje marelice, čiji sastav odlično djeluje na epiduralni dio kože. Ono što ovu kremu zapravo čini posebnom je to smilje koje se super bori sa hiperpigmentacijom, ali i nastankom bora i već postojećim borama. Ova krema prilično je guste teksture i ja bi ju preporučila da ju nanesete u što tanjem sloju na cijelu površinu lica. Preporučila bi ju osobama sa suhom do normalnom kožom i kožom u zrelijem stadiju koja će odlično primiti hranjivost ove kreme. Noćna krema iz iste linije kao i dnevna krema nastavlja sa sastojcima koje je započela dnevna krema, a to su ulje smilja i ulje marelice. Jedini dodatak ovoj kremi je ulje avokada koji je izvor nezasićenih masnih kiselina. Ulje avokada bogato je antioksidansima koji nam pomlađuju kožu, ali i štite od UV zračenja. Sljedeće iz ove zlatne kolekcije Glorie je peeling za lice koji je moj osobni favorit. Ispunjen je sitno mljevenim košticama avokada i marelice i odlično uklanja mrtve stanice kože. Sitne čestice ovog proizvoda odlično prodiru u vaše pore i iščišćuju ih i isto tako prodire u dijelove oko nosa gdje imamo najviše mrtvih stanica kože. Ovaj proizvod ne bi preporučila koristiti više od 2 do 3 puta mjesečno, osim ako imate izričito masnu kožu i borite se sa nečistoćama na njoj. Ova maska za lice je na bazi zelene gline, lavande i aloe vere, odlična je za jako izričito masnu kožu. Ja ju osobno nemam, pa sam iskoristila priliku da ju iskoristim na svom dečku koji ima izričito proširene i duboke pore i jako masnu kožu. Nanosili smo ju 2 do 3 puta mjesečno i bio je oduševljen koliko dugo mu je trajala nemasna faza nakon ove maske. Ako imate proširene pore, masnu kožu, ovo će biti super maska za vas. Ova atraktivna bočica zlatnog ulja s pipetom odličan je serum za svaku vrstu kože. Ima u sebi 7 različitih ulja nerafiniranih i hladno prešanih koji će odlično se boriti s vašim borama, starenjem, depigmentacijom, dehidracijom, sa svim. Cijela linija Gloria prirodne kozmetike obogaćena je sa jakim uljima, ali ta ulja i nose sa sobom jake intenzivne mirise. Neka vas to ne obeshrabri u korištenju ovih proizvoda i neka vas samo podsjeti koliko su sastojci kvalitetni i dobri za vašu kožu.